i Hercegovini treba se promijeniti na način da se da, Hrvatska ima ustavne obveze prema Hrvatima, svim Hrvatima, uključujući Hrvatske. Ima međunarodne obaveze jer je potpisnica međunarodnih ugovora, od Washingtonskih sporazuma, Dejtonskih sporazuma, i konačno ima nacionalnih interesa jer razvojni planovi jedne i druge zemlje se ne mogu raditi ako se uzajamno ne usklađuju. A budućnosti samodostatnog razvoja Bosne i Hercegovine nema ako sva tri naroda neće biti ne samo deklarativno nego i stvarno ravnopravna i konstitutivna, a jedino rješenje koje je i logično i racionalno rješenje jeste da sva tri naroda imaju svoje entitete.